Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Tcholawet TV. Franck Tcholawet TV, miroir d'Ikassai, l'image d'Ikassai. Abonnez-vous. Franck Tcholawet TV, l'histoire d'Ikassai. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Franck Tcholawet TV, construisons au Kasaï. Suivez Franck Tcholawet TV. Chers Kassaïens, construisons chez nous. Batatu ni bamamu bana betu bakukabea kamwanga moyo wenu awe moyo kabidi eyo twasakidila wa manzantenta bwa mushindu tujibafetana nenu nujibatuinjila tuvumanjukuya kutwa kwa mufompa bwa kumona bana betu badikwaka kubela moyo bwalusi nuji bamanyani kukala kwaka mu 1983 à 84 bavu batu kwata ni mfumu wetu Etienne Tshisekedi kudi bukalenga bwa chikondo achi batutuma kwa mufompa précisément kutuvuba ya kusomba ni baleji kacha chikondo achi chitumwanji kabidi kuku jatato mvumu swabwa kuya kubela vabu moyi kumanya ni mbalala bishi mbasomba bishi mwabe undi mufingana bwa kumonangana nenu bwalu kukabea kamwanga nkwetu kumbelu ntumu somba fanyi mwetu munemu mukabea kamwanga mu 1981 ni mu 1984 jiba jiyuba tulekela tetu kwanjiku fichila munemu kusomba kakesa bwa kuya kumbujima ikula kumona mushindu wa kukwatanjila kuya ukinchasa njimu manya kabea kamwanga bimp njimu kulwa kabiji musangu andekelu mu 2018 jiba ja kampanye kaji kachanga feta bukalenga chivu mwanji kujata mwetu munwemu mukasai oriental to chimvu muswa kuno ambila nchani bwalo abuchenu na mbwenza bwalo nji munu benga to ani munu ela nyima to ani munu nyoka to numfuila lusa bwalo mijimu nyimvita bivu bivita bui na shamu tujibapeta bukalenga numanya ni vita itijanu itungunuka vita itububa tuela kujibaluishi bakongo bantu batu babenga bwani mwana wa mkongo kamunuko ku jitalalato kafechi ko kunansha shima ya kuja to bantu batu nyoka batu baswa kutu ibanu bubanji bwetu bonsu kutu jinabu twetu tukala nutushala mujikenga bobu benda bayaba nema vita yi mbatuela yi mujitunga dietu ja Kongo jijima nanga ku este wajitunga mvumwaji kujifila kuntwaku munu jibamanya vita kimyanji kujikato malaba mushala nyelemenji nuvubumvwa kabiji mushindu jiuba taisha bombe kubeni bantu bafwa kuji bantu balukinu baji babenga bwani Kongo wetu wa mungalata kafechi jitalalato vita yi mikola vita iji mujitunga jijima kibwalukai mvumaji kwamba ni bon betu ba mashani chena mubabenga tome bumunji mukalenga wa
Kongo mujima bikengela ngaji kutalaja myabidi ni ndululu mikola pashi champinjeu tuloku mona mushindo wa kusoma ni bana betu kubasamba kumvwa fabu kumvwa chidibuna chijijinga bana betu chinji swakunwambila nchani kufulayi bisonji binu jinabi kumesu kufulayi bisonji bwalunji mulwa kunwambila bwase nanshamu tutijinimvita kadi mujimu mpinjeu wakwenzela mpinjeu bana betu nanga betu bamuka sai baji batamba kukenga kumakalenga onso aji mafita mujitunga jetu ja Kongo njimulwa kunwambila bwase makenga etu aji ajika Numvu bwalubuji administrateur wa territoire munwambila eyo tudini plan wa développement wa jitunga dietu dijima dia Congo plan wawu wa ku développer Congo à partir wa ma territoire wa bwenabu wa kabeaka mwangeu plan ujibishi tujitonje kuibaka nzubu ya territoire Numvu ye mwina administrateur ujwambani nzubu wabu wa territoire ujibu nenda kenu kumbana mwakwa kijila bantu bonsu service yonsu to bwalo wabu bujibu jika mumatuku adialwa kumpala Numvu wakuji bwalu bwa santé tuji tuteka lupitaji luji batoka babikila moderne mu territoire yonsu ya mukongo pinjeu territoire kudi lupitaji aluni luikala falu ni ambulance bwa kuikala uyakangata bantu baji basombela mutanchi mula bwa kubafikisha mwabudi lupitaji bamona mwa kubafesha kudi soin yabo tutwa sakalasa kakanena ka référence kalasa ku kadika secondaire ni ka biamu bantu badi baswa midimu ya biamu ni babashila ka bukalasa fabu pinjeu tuji tuluisha bwalu bujibutamba kutukengesha bikola bwalu bwa infrastructure numanya ni jikenga dietu mukasai kasai kanena tusai tonsu jikenga jiji ya infrastructure njila yonsu mifwa mbai shifa kubukola bwa mwana wa mwena kasai akenga bintu bitu ditujima katwena ni mushindu wakuya kubifana myaba mikwa buto bwalu njila yonsu mifwa bintu bitu baswa kusumba kubabenda bwani bifika munembi twambuluisha kaku imushindu wakubifikisha to bwalu njila mifwa yonsu bwalu abu njimu jimwene nanka yani munjila mungayi pinje mungafiche mwemu bwakuya kwa mufompu kubwalukayi mu programme wa province wa ma 145 territoire kujikabidi bwalu bwa kuibaka njila bwa kufatula bantu bonsu mu blocage wa enclavement udi mwenzeka udi mutufikisha kujikenga jitu dinajejeje bwalu bukwabu njinji sangaja kumva mu administrateur du territoire mwambani kudi kabeaka mwanga malgré mutuji muntatu mumakenga me kakesa kadi uba feta
badi bakafikisha kumyabi kanga bakafikisha kumbujimai bwalwabu kabiana na nkuto kumbwa luto bumuji kabiana na nkuto njinula ya bwani nyibikala na nkwau bwalu mu programme utu twenza wa 145 territoire ngano ambi kuji malu akwenza kuibaka njila ni kufesha bantu byamu wa bwani benza mujimu wa bujimi panu jinujima bintwa bibi nunwenza bino ajima byabi mbula mataji ujubi sumba bwa kufesha koku bijima byetu mushindu wa kufingana kabiji kubujimi kumona mushindu wa kwenza mijimu ya bubimba bujimu wa bujimi buina nyibu ambuluisha bana betu bamukabeya kamwanga nanga mumalu mamatangila kudi masama abana bateketa masama adia tambaku bafikisha kulufu bwalubu kwa bujibubanga muchitu tubange chicha 2022 bujibwalu butujiba bikila mu français ni couverture santé universelle badibalonda réunion wandekelu tujubenza wa conseil des ministres njimu fila kabiji mafanga jika kuntoaku bwani premier ministre wetu akole shafa lukasa akoke shamalu onsu bwafatu itubanga chijimu chifya tu lancer chintoa chichi tu babikila couverture santé universelle jike nga jafichie yo njimu itaba kadi numanya ngaji kujikisha bwalu bwa couverture santé universelle couverture santé universelle uswa kumvuija bishi couverture santé universelle momoni mwana wa Kongo yonsu nasha wamwe na kantu kubyanza anyi nasha uji mufela uja nous fait ta soin ya moi uju ya mu l'hôpitaji kabe na batangila kukenda kantu to baji manji kumondofa bwalu Jondo Fisha Jones jiji janga chibwa mpinje umu byanza bya mbula mataji ye ya kujutangila malu akondofa bana ba mukongo kubwa lukai njimuswa kuno ambila ni ikalai ni jitabuji kutu jibafuma kuvuku kola tuvuba kenga katuvuba fuato tutijanu ni moi kwa tai moi kole shai moi kumpala kutu yaya nkutoka jitungeji nujibamanya bimpa ni jitunga jetu ja Kongo mbaji shifa kubukola kujibena muchima bavuba benga kwangata bubanji makuta bubanji adimafuma kububanji butujinabu kwa banyina peuple bavuba ngata bobu bela mumpaya banemesha babu bashia peuple wa mukongo mujikenga chintwachi nchikwata bantu babuni chilo kunyanga ni mentalite ya bantu kimvita inji mema mukwata kachanga afika kubukalenga ya kuluisha bikajilu bibiabi bivu bituma bana bamwena Kongo bavu balombola jitunga quel que soit niveau ya responsabilité
batuma nous menji kwanji ku servir pas mutu pa ku servir peuple ujubu ni chakwenzela bumujimu walo buki bwalu bunu numva mu français babikila ni corruption ti chifa jitunga dietu ncho chaji buivi twetu bukalenga bwetu nojubamanya bimp muvumfumu wetu Etienne Tshisekedi wa Mulumba wimanyi na bwalwabu mubuimanyi na bikola mufila ni vi wenda bwani jitunga dia Kongo dimona mwakuya kumpala tufeta ba dirigeant balombodi badi batangila ko kubwalu bwa dikenga dia peuple badi batuma menji kumajinga a peuple bamona mushindu wa kuambulisha peuple mwina peuple asomba mubwimpa asomba mujitalala munai mujiuba tushifela miba kena mwakufu to bwalu diamant di chitukoku mumalaba ku Kasai Oriental lelwe ukabiji nzambi mutu samba non seulement kudi diamant mais kukaji kabidi to ni cobalt ni cuivre ni nickel ni chrome bien soabi ki minerai ijibuba keba bwa mubulaba bujima bwani bulaba tuleke la malua minerai ivu yakala ivu nyanga kudi buloba bwetu environnement wetu bifila masama bifila ndululu ya bwena ya ma inondation ma tremblement de terre bintu abibionsu te tubaya mu exploitation wama cobalt wama cuivre atu now ni tuleke la utilisation wa bintu bya kala bi minerai ya kala ya énergie ya kala ni tu ya mu bintu pya bifia tout mona mwa ku sauver bulaba bweto ebu buleke la kutomboka muju butomboka bushiva bantu kibwalu bunu tubumvwa babikila mu français ni réchauffement climatique twetu mwetu munwemu mu Congo en général ni mu Kasai tudi ni solution ya kujigija bwalo abu ndimu ya to ni kubatok bwakuba leja bintu bionso abi babyanisha fatu twakula neno apo ni bambuluisha Congo bwa Congo ya imana kumpala afila bijina bi bwa buloba bulongoloka donc no monuni tudi ni jitunga jiji samba kujinzambi kadi twetu benaji kibaji badi nyangi la numalu bwa muchima wetu ni moyu mubi utujinau ubengani bakwe bakaba nemi bo buto anu benu nwenu kibanyi cha kunema malu chena muswa kwa mona kabiji mwetu munwemu mu Kongo to nanga mwetu munwemu mu Kasai bwalu twetu mbatu nyoka bikola be batu shifela troni miba uvuambuluisha Kasai Oriental ketwaka kadi ikalai ni lutulu njimui manakulu bwakujula malu 11 avuafila bulenge la munwemu mwetu munwemu mu Kasai ni bafinga na kabidi kutubikila Kasai wa balenge la kwetu ni kulengela njinu ambila njinu laya kanu bunga mito ikalai ni jitalala ikalai ni jitabuja tutekaya nu mumasambila bwani baluishi
kaba kumbanyi mwakutu kokesha nashi walu munji muno ambila mpinjeu baluishi bachiji bambulula miela yabu mulu bakebanu kujigijanga na netu bwalu tujibala kukeba lufandu lwa mwana wa mwena Kongo lwa mwana wa mwena Kasai ikalai ni lutulu. Voilà, ngele menjiki kake sakamvu na kuyikila nenu njumani nujibinjila mutanchi mula mumunya kabidi nujibachoka kano ebachoka to nuchiji mbukola eyo to bwalu mpinje unji muswa kumonangana ni bana betu bamunemu njimuswa kumonangana ni bamfumu njimuswa kumonangana ni bamama njimuswa kumonangana ni batatu ni bansonga bwani tumona mushindo wa kuyikila kumanya chijikoko nchini mushindo wa kunuambulusha ujibishi. Alors kumpala kwa mema kujikija njimuswa kabidi kunuela twasa kijila bwa mushindu nudi banga kijila batwa kijila bonsu ni délégation wani. Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Cholawetu TV. Franck Cholawetu TV, miroir du Kasaï, l'image du Kasaï. Abonnez-vous. Franck Cholawetu TV, l'histoire du Kasaï. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Franck Cholawetu TV, construisons au Kasaï. Suivez Franck Cholawetu TV. Chers Kasaïens, construisons chez nous.